Okay, wewe mukahumuro kandi entekaniza simuka nekyagera mu maiso paka saa 3 ezo mu yakyo rwa kiro kya balaza ebiro 12 ebyokwezo kwa munana wele kubula TV West Nyenja kara hati kandi ninkugondeze birungu byonke tekaniza negera mu maiso paka saa 3 eza Nyenja kara akandi twinire bingo kutizent kugambera umugenyi amaziro kwa nakahan akandi tayonde nondi no kanso Eliakim Kapson atumanya ngoma zina geye kandi mseija na rugo kuri said za Nyabhoko Kajara Ntungamo. He's very proud of his village akanwe muriyo muramaze kwa nakan akanso nakwachira baba mnonga kunyakira ego sebo. Yes. Okay, kanso naza kubana yakora kutureba kandi tutandikira hawo naho kwa tutwine bwiri najya kuba natusomesa hansonge yo kwandikisa businesses rundi business yon kurango ko semeri gihandikisa birungikiye birumu kiki cyo semeri yo gukora kurano andikisa business muringo ko semeri ko nurabam no haru semeri ko nandikisa business bingi muno mbere turarugira hano nyona yo ruriyo noturora no jya kuba point cyo yegamu yakura abakutureba kanzo webere mnonga mnywana wanje kandi abarukutireba izina ni Eliakim atumanya Kapson nizarwa Kanyapu Munyabhoko Kajara muri Ntungamo district Kajara ninjikunda ko no bankurize no nakurire mbwenu nimbani mbesimisa cyo nicyo cyanga cyanje kindi kuzarwa mu Kanyapu kandi abarukutira mwena nimbara musya ensiyoni ngariyo nabantu bakunda TV West kuchera mnonge program ya simu kambwenu mwena abarukutireba nimbara musya kandi nkiriza nangwana shashe nabo abantu bakiteza bagwira mu kasasiro nabona abanya Uganda nabona tongera kubashabera babafiriwa abantu babo kujara hanga yengere kubagumya umuri byona abarukutireba mu bari mnonga program nibo bari kunyakira program kushimisa abanya Uganda kuchera mnonga habintu bukwatiye na business yo kubakubasa kujurigesteringa iyo program nunje mnonga kushimisa abanya Uganda kongera kwetegereza ukubashime kumba taza business zabo. Okay. Nuwogu taliyondi kanso Eliakim Kapson nuho aho nyine yakujya kubana tutwara nyinja karekero kinu akande mu kwandikisa business kanso business ndumansaki ati business mbona business cyumasa umushuburo kugira ngo ine okushubura okuba nyine kintu ngakiguza nkiya musenti nyoni tubura makaragange nayo ni business yone yo rukora kuba kuri yo kushubura kugira ngo wampereze bintu nakwereza sente ukora amagoba ije niyo business nebyemfuna ningashi no mushuburo intasiya yawe kugira ngo ine business yo wakora ningashi nakanta ku wakora akarukutahiza sente ije ni business azo cyangiro bwira abantu bakora business konka batazihandikise kugira ngo nyine business ndagihandikise yo kunokora yo kunokora no paretinga konka yo handikise business haza ni kiba cyurunji business yawe okagihandikisa ari ukushanga ngo utunanda gukora business name nanda kugira ngo eji ni business yanje uteka onkizina yawe kasanga and family wati ugene badi business name yawe yo gukoresa deno araba ndakushanga na yenda company kugira ngo one company business ne yawe konkano ndakukoraho company so ate jo company ko kubo nayo cyandikise icyo kubanza no banza ikitongore cyukora aha kwandikisa za business mbageta Uganda Registration Services Bureau kugira ngo URSB Uganda Registration Business Services Bureau kugira ngo abo nubo bakwandikisa business ningashi nuba kuzihamya kugira ngo eji business izineri ne yanaka nuwa gukora business age mbona ko kuba no ndakwandikisa imirimo yabo y'ahantu bakagiteka online aha mikutu kugira ko guteka mu internet wateka mu URSB bono bakuretera bakwereka ebikwatirine aha nankeje URSB ato banzoro ndizina hine bakwereka name search uteka mu ningashi cheberizine ryo y'abarumu uteka mu izina ryawe ryo kurana ndakora ki kukozesa ku registering ko kuriteka marukushanga izina barutwiri ushango ndijo muntu na wariyo nalikozesa hatika kuba narukozesa nchumasa ngo kurondera indi zina eritariyo wanda kuregistering izina rya kugira ngo business yanjye ikora
abanyine nka restaurant nkejo ngecho wagamba ni nshubura amakara mutendo gwa higuru ine ninga dio akapenta kugira ngo umurimo gono gukora obanyizina ryawe ortekaho hato changa izina ryo bari twirorondera indi zina ochanga izina rya eruwa ronda bataka registerinjire yo orushaba urujyango nora kuri reserving ndakasente ko kushashura reserve orushashurira tumanya ngo wa reserving izina no yetaga national ID yawe kugira ngo national ID iriho ni number yawe nga national izo no kuziri kuba ine ni number obitasiyamu reserving izina orushashurira bakuhereza certificate yo kwereka ngo izina ryawe ryo okaregisteringa ryo ni ryawe mbona hatutandika cooperating business zawe aharebeja ya name ahizine ryo now kutugurugaho tuzomba company kugira ngo nyowe ni nyenda gukora company ko kuma nonda gukora company cyo kubanza mwine ubukose no harumba director ujye uti nyowe nubasa kugira ati nyowe n'umukazi wanje n'abana banje ninga nyona munywano wanje tuzakora company utoza gukora company cyo kubanza nimba mwine kuba mwine ba directors ukutandikira ari babiri no kongerayo mwine ne company secretary director nabasa director mwana ku agaraka abinka company secretary izo nububa kwani benda deno yine naba members abari ukaba kwita ba shareholders mu company ati eje company turumuna nakana naka kugira business yo kwenda gukora oshanga mwenda kubana mushubara amataka no gura amataka ugaguza nonda gukora nka hardware nkeje mwenda kugira business yo niyo kwenda gukora ati okora company hatuko kweza gukora company kimasa ngo company ejo niyo rabene ekora business imwemeza kuba muri nyuma ya company kugira ekimaraze gukora cyona nimwebembeza company hasa ko kuba ine company registered no shanga nchikuyambaho okutunga business mpango ko kuba ine company yawe registered kana yo mutendera yayo no kureservinga no kuteka izina ukakora search y'izina ryo ukareba izina rya company eji barutwire ningari chiruho akora yo nomanya ko kuteka izina rubarumuka company limited nebe limited by shares ubano jet business yanjye kwenda gukora neji mbweni twendi izina cheza kurutunga ukora search ningashi oruchondozaho kuri yo mu USB yaba izina ryo barutwire ninga tabakartwire babatakartwire hato reserving ukiza kuri reservinga baro kwereza kugira ngo izina ryo hato tandika process yo registeringa company okuregister company n'abantu bingi babasa kubamba manya kubikora ukanicyo nje washyikirira royo kamugambira ya kuregisteringa business nayo ne babikora online oteka yindanga muntu yawe umuhereza byene bikweta gisobushan naki hati we atandika kwizuruza naza kubuza aba director nbahi uko ndagwa ba director secretary noha shares mbagwa binezi kwingana ki kujya kumwaza mu bantu ngawe bashatu no kweyongerayo buri mutima basa kuba bine shares rukwingana ninga shizi tarukwingana kugira ngo ahabucuye kigana iyo notoro bucika bungaye uje nyenda bucuye kama 50 hari igana bunaza kutoro 20 bugito shango ine ubucuye kigana nubasa kuteka mu abana bawe nubasa kuteka muri abanyabuzari kugira ngo mwabateka mu company mwakora company yanyu gukora ki okukora ejo business now hako kuheza kureservinga izina wa registeringa watunga abo ba director ukabateka mu mukampa bakaregisteringa bagakwereza ndangamuntu zabo na shares zabizo barakona nibenda kutwara kugira ngo buri director ayino shares member ayino shares hati byono kibiteka mu system muri hati mu byo nakabiteka system no registeringa online hati obisinduko mu USB bo bazaye babickinga byone barukwenda barebe ndangamuntu zanyu barebe papuro kumwabyiza hati bahami bakagira ngo tibyine shunga bo izina mwendo bakwereza certificate of incorporation ninga shikwereke chipapa cyo kugira ngo company eje bajuri registeringa eriyo so forms nyinge zo kwiza oketinyi munonga kukana zo forms ariyo company 20 kubane gamba aba directors haro company eri kubane gamba umwanya ogorukuza cooperating ngeramo mwene rero kubana umanya niza kuba business sanje niza kuba zya office maybe no murumbarira no muri Kampala ni ntungamo ubano manyangu offices nezi then unabona ine kwiguraho post office address postal address ejo postal address nayo hariyo mu system no ubu kubebya system yote kwikiriza kugumizamu otakabandize kwizuza ki ebebindi kujigura ujigura bakutera muki
bagikwereza post address number bagikwereza hariya nayo gishashura bagikwereza hariya omanya ngo hato ine post address ya company ejo otagaje ashikanye kanyine ya anko kanyine ya yo muzire wanje tinkubasa kuteka hejo hati system yo kwikiriza ejo company yabetine post address yayo kuja bole ko kutekamu bakwereka ngo post address neji yo nubakwereze namba wajo tinye ndatiyo no hariyo system no bakwereka yaba nonda ya ntungamo yaba no yenda mbara yaba no yenda Kampala hona horo kuba no yenda ningo no ruga soroti no ruga guru no ruga fort aho kuba no ruga hona haba ari office za post office bono bakubuzo mwanya ogukubaguru hi yaba nibanda ya no murumbara keje bushenyi ningahi yoba no wihamu ujyo ati ninyenda nkayi bushenyi akwa business angizo bushenyi hata bakwereze namba so bagira PO box enamba bagitekaho bushenyi nabagitekaho mbara rwashamire nito kuhituma ati no post office bakuteraho kugira ngo post address neji hata bakuteraho ki address yawe wanamanya ngo post office number neji hati ocheze bebyo n'abakoze certificate of incorporation oine aho ku register nje business nikirunjo kugumizamo kunga trading license umanya business yawe kuza gukora uzomu abasite council ubagambira nza gukora business gineje bakubara umushoro ugo kuza kushashura bakubara umushoro ugumizamo otunga trading license nikirunji okutungana na tin number ahubwo waza gukora business ya mari okukira munonga wanoza nko kubidinga ndakutunga za tenda niyo kwenda kusapara ingeki mu government ningechi tongore cyona yabere business ubwo rwinje bakugira ngo company ebe registered na nachi na ULSB ebe registered bambe nde byona ubwo urebwa ngo certificate of incorporation in company form ya 20 in 18 number jijo tax identification number iyo kushashuriraho iyo kubano shashuriraho mushoro in trading license kugira ngo iwe no kora mu businesses hata ibintu byono bobyine echo nikuyambaho okuza mu competition iwe iyo kuronda tenda ningashi okubidinga abantu bana kuza kusupplying ibintu ko mbitongora ya government nebitari bya government ako yo company no bandi benda ebe registered kandi bene papara byona kugira ngo babe bajumanya otakaza kosa Kampala bamba betango otakaza nasaba kakwereze papuro kabireto kaza kubsubmitinga mwene otakaza ibakore bicupuri ine bakwat kandi ushanga business yakufa ushanga sente zuwashashore ya kuchipura certificate of incorporation zizonkaza kubenizwa kuyamba ku registeringa company mwene ngo waza ha system wabishashuriraho ibintu byo byona babiteka muje wamanya ngo business yawe registered nango umuntu no bakugera kadyo nguje nko waroya akakujya nti business yawe unaje registeringa empapara nzi yokahura mutima goje otikonka shikanta bishe za kantara katine ina sign nge mwe kanata mugambire yuwe ka wayegera system no buzo ncheki ngire gici company yaberiyo hatariyo kigura watekamu izina oti Eliakim Company Limited hatariya kikwereka ngo ejo company tekozire kiteriyo bagamba results not found hati chuma chimasa ngo akakubira yaberiyo niryije kana ryije etari yawe hariya no gumisa oyenda kumanya bahi bakamabayo ba directors bahi hato kitekamba directors oreba nki papara yawe watini byakora ki bije amazina gija nabyo no bishashoro kugira ngo bakwereze certified copies zebe bintu hati ohamya ngo company eyo registeringira ninge yo kwa seresento kaharo ya ningo muntu wena ngo akuregisteringira obareba ngo erumu haza tibiro kutwara nagwire bwinji akwate ibintu byana bakabyangusi nibabikorera system haza nibera kukakora ki nibera kuka tibiro kutwara na nesandi na system mu yangu yaza hansi umwengu terho konka still keru kuzaho babiregisteringa ibintu byose obasa kubitunga ombwiro buru. Okay, Kanso Eliakim no nawe dakika ziri 16 tuli hansonga ni yemu yo kwandikisa business akandi ezoliyo no kora rundi yoliyo no itegeka kukora ku ebizibu bitaliba munabemu sobole kuba no byehara Kanso nikitwara ki abamu abantu abatukuyikira ulna gamba nyondo mugaiga
new business yange mbagimanya ubu ndaragihandikisize hati tiyo ndoti nkukora kabiki akali mukutahandikisa business akubona gamanyomba iri ni nkore myaka 20 tinka gihandikisaga ba customer mbaine ni nkora sente zange hati noreba ikizibe kikuba kiruho icyo kubanza ko kuregisteringa business akarunja karumu kugira ngo none manyangu egi business ne yanje eri nizina ryanje umuntu utararete kuriya akabiha ngo umusupplyingire bintu umusupplying ngo tari umuhira kana n'ikindi hati business yo kuyine ko kuba jurigesa nikuyamba okweyongera mani kugira ngo iyo twire no ukora kongo shanga abantu bamwe abakwenda kuguraho kaje ngo oyine business pango abantu maybe no shubira nk'ibihimba ngakintu ndakubisupplying ngo mashumiro nka prisons baje ngo oyine company registered hati iyo kuyamba kongera mani mu business yawe oshanga ngo waba oyine kiro cyo kugira ngo okure business ujihanguse hati kintu kuyamba kugira ngo registered kandi n'ikindi ko kubota registeringire haje kizibe cyahikaho iyo niyo cyushikiraho nko muntu ko kati ko kuba oyine business registered hati yo ihandikise company registered kugira ngo transaction yona ningashi cyo kuza gukora cyona no chikoro mazina ga company kaje ngo wanonda nubo kwenda kuzumu kurunda loan mu bank no jiti new business ezisente zindio niza kuyihayo neza company no bas woyine company registered no zum bank no igora account mazina ga company ejo yo ku registering koko bo ononda kuza kurya loan ozayo mazina ga company ejo ko kubano yenda okongera business yawo bahango nayo zayo kugira ngo inyensi ko kubota cyuriho yo business negumiza mune ekora ki negumiza mune etambara ne ina accounts zayo okwe cooperatinga no ina bakozi bari hansi ya company mbone kiba cyuri nyo habwanje kugira ngo abantu tubekariginga bakore business ko sabe nyuma bajya kundaze kwikora business imishoro neza kuba nyingi nza kushashura imishoro ko kaniwe uri kuba nyine business yawo nko muntu nabo still bakwiyeho ki nabone bakwiyeho umushoro koko kuba ine company register ori kubikora teremtendera yona niko imishoro mushashura kandi ugishashura umburyo bushikiro bana ati company eji ubwo mwaka maybe tekozire magoba mingi ibagambira kuri ko kubokozire nabo bakubarara imishoro kwe kubere kandi na wano leta bintu mu mazina ga company nacyo nicikwanguhira now hari abandi okushanga ngo company ya business ngaba ba NGO nabo bazi registeringa mu URSB bazeyo ba registeringa batunga izina bo bagamba limited by guarantee kandi it's non profit yo kora magoba niyo kuyamba abantu charity organization kugira ngo ebebi nizo kuyamba abantu bakateya hati je na NGO na no registeringa muri inejo konko yereka ngo tiya business hari habandi ko business nga partnership kugira ngo nyowe ni operatinga tinkwenda company nikiru okugira kwa partnership ugaje tunyona naka tukora business twakwatanisa aho ndo bari abantu ngababiri kwikara 20 kugira ngo nyuma kwatanisa ngunda kugesteringa partnership yanyu konka hata imimwe nimwe mukuba muyekoriro mu gugona ti partnership ne bari individuals zato ndara company yo imwe aba registeringa ka directors ka shareholders ebizu byona ne bitandikira aha company imwe registeringa imwe mwene mukoka mba mukigenye mu kujutambuza company buri muntu wena no basa kuronda representative agumze mu company na gitambuza ne kora business kana yeri kwetahiza ko ka partnership none mangu kiri ahariya njeniwe nyo kasanga kikutetu azo partnership twena tuza kuba tinde kushana hagire cyabaho amabanja na kibyona nito kubanza kutera na natonza kora transaction nito tukuba twebebire tukuza kuzayo tukajota twine partnership kabine yazo misho imwe nimwe mukubandizaho kwako kuba ine company ukora kwa kana bwena company wajikoro okashanga ngo iwe byo bakora mu company ejo ebimwe tubirungi ninga shini mwaretera company yagwa ninga yagirete nabwe aricyo bakweta lifting the value muri kugira ngo company bareba nyuma ya company nubahi nibaha bari nyuma ya company kugira ngo company mwamwagitambuza kubi ekagira kama banje mingi abantu bakwenda kushashurwa atakwenda kora cyati nubaza kureba abiya nyuma ya company ejo nubahi hagere ebintu byabaho bitari birungi hati babaronda abari nyuma ya company ba directors nubahi abantu bakora transactions izo hatushanga yatambuje mbeno abantu no kuba encouraging ninga sho kuba hamwe kugira ngo iwe yugura company rabera umitendere shikire
okwigura company kandi company chikwetagisa ngu noba oine business mpango munonga ngo kuza kwigurira company azonga ziwaba no manyangu noza kutunga business kandi business yoine nonda okutunga katenda mpanga tuko kuza ku mahuri abantu badvertisinga wanonda kusupplyinga ebintu manya stationery wanonda kuyora kasasiro nkijito ntugamba kugira ngo oine company registered kugira ngo wanonda kakarumu kapo ko kuza kora como government institutions ziye bitongo bya government n'ibitari bya government bono bagendera munga kugira ngo babe ne company registered bembanyangu haro company registered niyo kuza gukora umurimo kandi niyo bakubana bamanya kugira ngo age company niyo shime kuba nene ikora umurimo wo ninga shiniye eshabere okora umurimo wo ne bintu byona bikugendera mwe nikikugomera iwo kugira ngo oyine company ya yonko muntu yonyine company yanje ninga shinyine abana banje tukirininga no twete kizimbe cyaho tukirininga tukora ki batushanga ahamwe kubebaza kweta abantu okwemerumo yokuze nyina abana banje nimbareta nitweyera ntuboneze ano oguje ine company kabane ya leta impaparaza kugira ngo twine company n'abantu bakore iki hatyo nikibani cyangwa munonga okutunga ogwo murumo gwo kushanga bamherezo murumo gwo kushanga naza kuboneza umwanya wo kuko bine company registered oyina abantu bawo akwa company abo stini yoro kubano kwaki nere company yawo yoro kubano managinga oyine naka management then of course company yo mwaza kora decision yona numushitama nka board mukora iba kweta resolution ba shareholders bashitama nka general meeting chiba bibatisa byona bihamu kugira ngo itwe ebe bintu byo twahinguza mwine bakora resolution yo kugira ngo itwe company yasharamu okwigura account mu bankage mu sente za Uganda company yashitama yikiriza kugira ngo tuzo kurya loan company yikiriza ngo tuze mu transaction zese tibene zo twaza gukora atushanga mba mwineki izo resolution mu mushitama mwikirizana mu biteko mbahandike eba resolution yanyu ka company kugira ngo imwe iki kintu cyo mwasharamu okukora iki nyiza konja kuhabara abanyagana kugira ngo kuko bene company no basa kukwata za tenda mbweni kibanchi kiyama kugira ngo oyebembeze company kuko bajurije saringire kandi abone ko ngo washashure mishoro igumano ushashure mishoro gumano updating a company yawe rebeka ngo wacheckinga ibintu byona birije turi ari yaza ko zo sentence gumano za accumulatinga wabone yeke mishoro shanga sente za bagomba babara shanga sente zabachi shanga zaba nyinji munonga kandi company umwe zagiremerera kushashura ushanga ko mwe bakingaho umwe baziteka sente freezing account bateka penalties nyinji mwe nuko kubene company cyuntu gikureba ngo waguma no filing zabakweta annual returns kugira ngo tukozire tusti agano goma go bagutukozire nije nshoza yitu hatu bo bakubarira imishoro yo kubano nyine kushashura nimko sena nibye imishoro bazi baragashanga ziri nyinji no basa kubasha bari reconciling papara byabo ba URA baje ngo asente zumwambara kandi ndeba zirengire zo zinshime kuba nishashura hatu nabo bagarika bakora ki kosi no yini nkaba accountant so mu company ujoti nyine ya accountant ayija kubarira bitabo ba auditor mwe bagomba kubarira bya ukubiri inshoza yawe ntasiya yawe kugira ngo ucincuba nchikuyamba okumanaginga business yawe ni company yawe bwene abantu no kubayiga kugira ngo ba registering companies za registering tungizina ya kugira ngo koko boryine kandi ndijo muntu obano manya ngo hateri nderi yanje na research baringana izina ryanje ninye gukora business age kandi umuntu ndije arija katandika kubehera ninga kusiba na biriya niko shanga umwe wafirwa mu business nungi zamani izo wakubire no gobamo agira ngo toine business registered makumi 25 akande turi hante kanza simuka TV West Ruriyo no turora hona na berori kanso company yang ya tata tata nyo mugai kapale ande sire nyo mutabani nije nkole mukapani ya tata jukaro body haruhoki so hati ebintu nyowe nkore yange ni nkora habo kube ebintu byoha ya tata company ne tuli mukintu so kakuba haba hakaire bakasanga ubundi ari mu buzibu bayiremu ubundi mbayirende nko mu songeze ensimbi nkezo ensimbi zikwazi kandi ensimbi za tata kusanga bone ndetira company kwa neferwa na ensimbi nkezo bakambara bakasanga ibintu bukasoba
nibayikirizwa kumbinga nyo mu company ya tata kweli ate iyo company bo bari mnonga nango nkichwa gambo umuntu nazo kushanga aizo company neza mzee wanje tata kweli hato kushanga iyo kuba ba registeringa company because arumba directors arumba shareholders iyo koru kwije otine mu shares ningo tine chiwe nje ko mukozi ni unoizire ko mukozi nkabandi nango no bakureta nka manager uniyo manager ngo waje miss managing yo company no bashitamo bikiriza jango agu manager ataza gukora ki ahubwo nayo ni management nayo n'abantu abo ku bantu batwara company kunu ya tatu kashatu ne ya tatu konka nawo nayo n'abandi abanakora nabo nka company kujango ni company registered nizi na bwenu shot wara kuba yakwayiringa company yo kuba yakwayiringa kureta nuko mbaza kushitama ka management bwenu bareba ngo ebyo ryo no gukora tubiri kuretera amagoba company aho kuba business yo abashubuzi ubona no bando bakora okumazinga mamagoba maximize profits mbene barebyo ryo no bitari byo kubaretera amagoba umukampani no bakuya no bakubinga bajya ugogo mukozi rekata abo kwari naza kutiretera ki nakuturetera imbandama ushange business yako mbone bwe kuberi yo muzire wawe kandi ni watakaza kumitsimanejinga kugira ngo niyo muzire zayo ukore kugira ngo business ikore ki business gendo misho tunge base kongera okutunguka mbene kiba kiri cyunju bakoreta nko mukozi akagira ngo is business nezitu igine yashwe nkuru ne yatata niyo muzire wanje kugira ngo iyo utandike kugira ngo bakwereze sente uje utimpera sente company because ne inemitendera yayo isente okuzukutaha okuzukishohora barabirumba accountant signing hariya mwino jango orakore rose we no mu company yo maje ngo aha iwiwe ni washowize sente zikagenda zita sente zikazanka kandi wemero kujata otinyowe boss mutabano wa boss Israel yashaba sente nazumha atoshangu mu wakora ki wakora rose kandi baba niho bagitekaho ninga shaba company bashitamba kugira ngo gutwakora ki nango binje abakozi ushanga abanje abakozi ba company ushanga bo n'abakozi ba company tibine muna shares ko kabarumu akukora ushanga waruma n'umukozi na accountant ari mu finance ari kutari kugira ngo wene na kaninga shareholder wa company ari munakora mbone kugira ngo iwe umanyesha akoresera ukora umurimo go mu company nango no kubana amanya neyo nyabuzari no bashitamo bajya ngo agugo umukozi yakora ki hakwa binaba HR binabaki mbone kugira ngo ije business ibine board kugira ngo ije business ebene yo ubene ko yakora okay ako karungi muno kandi kakuru ebyo kwikaliza company ya tata nyonde bazokumbinga anyole kankore kimkwenda atebiru kuija rundi kubambe tukorakoraniza kandi kanso ko kyagambi juke kikuru rundi yo muto mukuru company rundi businesses in cases abantu bakabatekereho mainly rundi yo muto mukuru no gukora amagoba ikiriza tumulekake kandi utorarwo mukahumuro tsobole kwantu garuka tugena maiso nete kanza simuka tubikanso Eliakim na tsoborora anteka pandikisa ya companies nemitendera nenkora zayo nyaburere katumuro tanga twagaruka kandi wabari mu kahumuro riyo no turora aha TV West nyingi akara ya kyokenu nteganza tugana nayo mu maiso kandi umugenyi kanso Eliakim tukiale nawe na tsoborora kiki kitsemerire gukora yiwe ekyo kubanza naterera ruriyo no yetegeka oyine nsimbi zawo to byamire norara no rota no gamba nyonye tagakora business yin business egyo semere kwa no gikorota mitendera kyo semere kwa no rabamu kurora ngo no handikisa karungiki akali mu kuhandikisa business yawo abintu byabariyo natsoborora akande ndabiki byose muri ko no guboram uburu kubohandikisize bingi mune bize natugambira akandi hadakika zinu zenyini nuho turkwetaga tutandikiraho obutolekerize ekichoka cyeito cyo kumarira entekanzani yenu nyengyakara eya kirokeno nkyamwine kanisaba akanso abenyine no tutandikire wamara kuhandikisa akande nekichweke cyo kumarire kitwine kitukurya ku bantu bazao omukayire kana muno akwandikisa a business rundi byo busuburo abyeitu nyobora nahandikisa nsemerire kuba ninsubure ibintu birukwingana hati nyowe wensa uzangi 5 za makara nani mbandikisa
nyoru ina akarita kange somewhere mu kyaro katete nanye ni impandikisa business yegi nkinyamba kyati nyonkanye kurora na handikisa we bari mnonga business yona ko kutwagamba cyo kubanza ko kujandikisa niyo ne kwereza mani business yawe kandi ni unotandika ukuzo mu competition kuronda katari akahangu kugira ngo company yawe registered oyinizina ryawe mbanyangu erinizina ryana ko mutoro ko bananda kwija nkiba kikuyanchikwangira niwo umuntu okumuragerera business yawe no kwebereka tete ukajoyita nyine business name ya geneji umuntu nkiba kimwankiro kwija akamanya hari kuza kushanga nana okuzo mu competition nabandi ukabona mangu hati twazo mu business kandi ako twareba business yona niyo kongera amagoba mu business ne bikongerera atwa wagambireho cyo kugira ngo business cy'ukuboji ogihandikise registered ngebe bitarga mu kureba kugira ngo abana bija bazo business tubaje managingaje kugira ngo babasa kutera hasi aho company yo kandi basa netwaro vunanizo kugira ngo ugomote mu business ko kandi nabona kongera kuhabura abazire ningashibaka mu ba business kwero kuberge yawe uryo muzire oyinabana n'ikirunjo okubashomesa business ejo jubashomese urebe business uko bakwasa kugitambuzo omisho wabayine business cyo wagamba ninguza makara ninguza ebyomere bamanya ngumuzeyi mulimi aha yo norebka ngo abana wabashomesa business nyine business y'amashomero kago nyine business ya clinics pharmacy wabayine abana wo bashomese business ejo bajimanye nka business yawe kwe kutamira kugira ngo koko batacine man business basa kugitambuzo misho basa kugimanagingage mbe nico kugira ngo umukama wa business wabo inabana bawe inabantu abakwasireho bashomese business ahoko terebe business nyingi nizitandika ushanga umuzire ningashimuka mayo tiya training ningashi yateka mu abana ukubegesa business ushanga business hendera zitagenzireje konkushanga abana tubakubifaho bana bajya mu kiyeyo bana bazo mu byabo bana babacyarumbanyo waragi kandi business zuru kongabana kukuza ubatira mu business unozi bashomesa no bereka business ko kutambara ukabagambira nango no basa kuba nabo batine mukabashare hold business yawe bahandikise uguma no begesa management uko sara abana bakushanga ngo mwene bazo muri byinshi cyo wanogamba tiyafaho yazo muwaraji yazo mukunyenjaga yazo mukoraki hatushanga yaremwa okuzo business konka arahabana nabo kuba bino vunanizwa begese business obateke mu mutuma gukumanya business okwara gitambuze abena amanya nakora magoba nishoza anti kugira ngo business ejo ibase okukura ekubere cyamani yonya tako kuba warwire utacine man marunji akwa to gukora no ikorha nko muzire no ikorha nko muto mukuru hate oyintroducing abana mu business yawe babasa kugitambuza je wabo batiro mu company ngabashia holders mweno begisa business uko baragitwambuze mamanya ngo twine kuba nshashoro mushoro umbire buti twine kuba updating a company yitu twine kuba ni yitu ntuzo mahuri twamanyemere maheri tuji advertise to applying okutunga business ezo twine kuba expandinga twine branches ziti au mwanya gute na myanyetari yemwe nemwe kugira ngo abana bakoremba manya business kandi bamanya ngo ejo business nyubi no babine komba gitayika no bagitambuza omisho icyo ni kindetera kumanya ngo erizoba ziriyo celebrating International Youth Day mbone keminyeto nabona kuba habora kugira ngo turebike ngo twayejumbera ombinze byo gukora ebyo kurete ntunguko mu byanga byitu tutakaba bo kuza ombintu ebitari kuyamba omuzire yabayinde business yone yayinde rebuka ngo wakwatanisa no muzire yakushomesa business yariyo nakora koko mwana shakushanga keminyeto wajota utinyo nyenda kumanya noza kunshashora zingahi noza kumpa zingahi nibiza kugenda bita namazuma nyo none ndakumanyesho konka yijuga ngo ejo business iyo muzira ariyo nakora wabo otwarizeje nko mwana umuka nangura sa kushanga utakira umwana uri kumishije mukuru ni woyineka konka business ni muzira wawe wagumaho umuzira akagumana traininga business okajega hata bano manyangu nyese umuzire nabasa kuteka mu bwesije ushanga business wa gene healthing ninga shoba ni wayengera okugitambuza omisho mbene minyeto ninga sheje myaka mito akwa nibinji twine kumanyangu twinaho kugeraho kutandikira washanga umuzire yakusetingire oyinaho kutandikira tandikiraho henyine utandikiraho zo business yo muzire wawe rebo kwa kutambuza business
reba kwa kushashura amabanja reba kwa kushashura imishoro obene byo wagumana ukora kugira ngo business yo muzire kandi etakagwa ekasigare nyuma mbenu ahizoba rya Youth International Day zona iturabasa abazire babine business tuziteke mwamani kugira ngo uzagenda mbisho twehare okuza tureba amagara gite cyo kubanza gendera amagara gawe ako turebe nendo ngize kuteganisa abantu turebe tugomba tukebeza amagara gitu tutwaye jumbera umuriyebe bitine makuru bitine mugasho ibikurita amagara gitu gasiskara ninga shigaza mu burwira ako kasirimu kaciruho izindi wara zo bushambani nizireta eburwara byinji mbone tubyerinde geminyeto kugira ngo twazo business abazire twazikoraje twazitambuzaje ekindi kugira ngo tutakaza umukoresa ebiragaragara za enjaga muriyo numuza umarwa numuzakahi atoshanga obwonko tubwakoraje okubasa kutambusa business yawe ninga shiyo muzire okugiteka omisho tereke ngo ibintu byana twabyehara twabasa kutambuzaje business twareba tu registering business kwera be registered wabasa waba uriyo munyeto uriyo myaka mito muzira wa ine business zamu okore kandi okorese na mani kora ngo business wagitungura yazo misho ari byahandikirwe byo kugira ngo tutakiciriza abantu kutugaya ahabwe imyaka yitiyo buto konka tibe cyo kureberaho kirungi omegambere ometwarize omikore mbone ko kuba no twazo abantu bakuta mu kitinisa omuzire nakore kura business no gikora kandi ogitambuzeje kugira ngo twabasa okutungura ihanga ryitu twabasa okorebyo ebikutunguri ihanga ryitu rekagendo misho mbone abantu mwena tubahiga kugira ngo business muzuru registering mushashure mishoro ko mushemeye kubana mugishashura utakikiza kushanga business wagikora kandi yabandika wabo inabana bengaging batege mu business bajikore no mutuma gumwe ahubwo ndo bashomise ahubwo mbagira ngo yegisomwana mahanda kwano bayakuzire atarugurugamu mbone yo muzire yegisomwana wawo mahanda kugira ngo omahanda nogu akore business yo muzirewe eyo wandikise ukagiteka oniyo tasiya yawe amanyo kwa kushashira mishoro amanyo kwa kushashira amabanja amanyo kwa kubasa ku expanding business akagiteko misho ebe byona abazire abine business abantu bakora bine business uteke mu abana banyo bwese je muvegisebe bintu bakurene babamanya akurene acumanya amanyata nakore nshobe niza kugomba banje urebike ngo ebe byona tuwabirga mtu warugombo habo kuba mbwe no muzire yakuterira umusinje ukagukoresaje mazuma turugomboro mbwe tureke ngo twakoresa mani minji munonga kugira ngo business zitu zagumaho dene kindi uvuko so kujumerera enguzi nkeminyeto tutakaza ombintu byo kurya nguzi tureke ngo twaguma tubijumura aho rabone platform hona ugume no jumerera oburubwe nguzi aho ko terebe n'ibintu kubandika ihanga mbwe tureke ngo ibyo twaguma tubijumerera munonga oburubwe nguzi tufamagara gitu tukebeze ndwara zitari zimwe na zimwe kureka ngo waguma no kebeza amagaraga ko ibyo mabiri mu marwaro zayikebeze shagama manyoburwiro bworwire kebeza za pressure kebeza za cancer ezinde ndwaro zerinde nake nango bagira ngo ukore exercise umwe birwara nibigendero umwe ukore exercise jogging yiruka tambura kugira ngo uburware bibindi bikurwo mu magara kugira ngo tugire amagara marunji tubase ukore ebintu ebyo tunguri hanga yitu tubase ukore ebintu ebikureta ubiteko byanga bidene no kwatanisiza hamwe tware businesses urugestaringa no bataruweka no leta abandi abantu okora nabo mbone aho ncereta okwatanisiza hamwe ushanga mwija mwakwatanisa mwakore ibintu byentunguka byatunguri hanga byatungure byanga bitu mbone kugira ngo tubona twatanisize hamwe tugambera n'amazima kandi mu business ndizetaga amazima minji kugira ngo abantu mugambera amazima utakakora amagoba iyo kagacikoku ahubwo n'iki nayo n'enguzi sakajuma ba government banga ngo bakurye nguzi niho washanga ngo bakwereza murumo umuntu ekintu yanakiguza mutaro kumene cyeka wakiguze biri uta tuze kumita nezanye yanjura kandi umuntu kora kumwajura amazima akureba mu bwesije hati nabasa no kongera ushange yakutungura yakuteka haidare rindi mbone cyo tushimaye kugira ngo twine kwatanisa hamwe enguzi tutakarebera aha bitogari bya government na private companies umuntu yakuteko mu company ye korra hamazima tamburira hamazima ahubwo uko kubana rwandise nguzo mu government niwe no banyanguna no mu company abantu namwe harimo kurya enguzi harimo kwiba senti kandi enguzi tukugira ngo corruption ngo no kwiba konga na nebe hagoro byo ne bikwiziromwe byo nabyo nabyo babiri bibi enguzi mwe turebeke ngo twarwana
azaje kora ngo tubasa ko mbeke ihanga ryitu twarutungura abantu bashashure imishoro kansono tucyari nawe aine bwambo yabaza yigeso umwana umuhanda ogu nubuli butaro nubuli kora nubwalikora umuhanda ogu talikora ki taligurugamo akandi kikuru muno icya kabiri yabaza amazima bawa amazima habukuba amazima agagoine ngajya kufora ubugabe ngakufora umuntu ubujunani zibo wekikurora icya kasatu ateririre nguzi no mbutumwa abo yabanahereze nsinganto na muno omukiro kyabo International Youth Day mukiro keitu akwane nsingato nanamagaraga abantu kugafaho munonga nabo inchiriza tukendera congratulating His Excellency Paul Kagame wa Rwanda ahagwe kisanje cy'icyakane cy'abantu bamuhire no tumukongratulating abo kwanene hiba witwaha kandi nawo no kumukongratulating abantu bitu mwe nato baramusi anto bakunda abareba programu ecyuwayega ucishomeso ndijo otabasa kureba programu eji kugira ngo tubase kombeka ihanga ryitu aha musinjo gurugo management ya TV West nimbasima nimbebaza kureta programu nungizo kushomesa abanya Uganda mwe bare munonga mukama baherezo mugisha Bridget we bare umurimo gwako no mwamika sanga kini we bare munonga mukama baherezo mugisha amina kanso Eliakim no to abatwine akande no yanatsomesa omunsongezo istalizimu nazimu akokumarira yaterera abazaire musomesa abana business muzibegese umwana amanya ngo tata mulimi ensimbi zinsomeseze no hazihire akandi ebindi birukira ndikaniza nagenda maiso simuka antujja kutangira mzee sinsino antongera kusima buriyo mu rubaireho aba TV West baintakasanga kake akande twakorageraho